Dia juga pakai baju ondel-ondel juga nih teman-teman nih. Coba lihat sini deh baju ondel-ondelnya. Ini gede banget. Ini letaknya di Kemayoran nih teman-teman. Sekarang lagi malam mingguan jadi rame di sini. Dederen udah selesai, katanya mau ondel-ondel, dia mau bobo, udah ngantuk. Nih, udah ngantuk banget nih mukanya nih, udah nggak jelas. Oh, dadah dulu tuh mau ondel-ondel, dadah ondel-ondel, udah pulang ya. Besok-besok kesini lagi ya, gitu deh. Kiss bye dulu. Bye-bye. Udah, pulang nggak? Yuk, bye-bye, ada-ada. Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya di channel Ren